Permezz tal-mekkaniżmu tal-ġeneru li se jiġi utilizzat għall-ewwel darba fil-proċess elettorali, il-Parlament Malti se jiżdied b'12 siġġu addizzjonali. Dan il-mekkaniżmu inħoloq sabiex issaħħaħ in-numru ta' nisa li jirrappreżentawna fil-Parlament. Madankollu dawn il-kandidati nisa ser jintgħażlu wara li ssir l-elezzjoni każwali. Il-mekkaniżmu tal-ġeneru se jwassal għal 12 siġġu aktar fil-Parlament, 6 għall-Partit Nazzjonalista u s-6 l-oħra għall-Partit Laburista. Permezz ta' dan il-mekkaniżmu l-ewwel kandidati nisa li se jiġu eletti huma dawk li ma ġewx eletti fl-aħħar proċess ta' qatt tal-voti ta' nhar is-Sibt li għadda. Dan għandu jsir skont l-aħħar att biex imbagħad isir ranking skont il-persentaġġ tal-kwota tad-distrett li jkunu ġabu fl-aħħar att u mhux skont l-ammont ta' unijiet. Fisem il-Partit Nazzjonalista jistgħu li kontestat fuq it-tielet distrett se tkun l-ewwel kandidata mara li tibbenefika minn dan il-mekkaniżmu u tista' tiġi eletta l-ewwel peress li kisbet 2867 vot jew 74% tal-kwota fuq it-tielet distrett. L-akbar ammont ta' voti mill-kandidati nisa li ma rnexxilhomx jiġu eletti mill-ewwel parti tal-proċess. Minkejja dan jistgħu tista' tiġi eletta wkoll permezz tal-elezzjoni każwali. Dan għaliex skont l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, Stephen Spiteri li ġie elett miż-żewġ distretti għandu jċedi d-distrett li fih ġab lanqas voti, f'dan il-każ it-tielet distrett. Il-kandidati nisa li fadal fisem il-Partit Nazzjonalista li jistgħu jibbenefikaw mill-mekkaniżmu tan-nisa huma Paula Mifsud Bonnici li kontestat fuq l-ewwel distrett u kisbet 2404 voti jew 67% tal-kwota fuq dan id-distrett. Julie Zara li kontestat fuq it-8 distrett u kisbet 2332 vot jew 63% tal-kwota fuq dan id-distrett. Bernice Bonello li kontestat fuq it-tieni distrett u kisbet 2177 vot jew 57% tal-kwota fuq dan id-distrett. Rebecca Cilja kontestat fuq is-7 distrett u kisbet 2078 vot jew 53% tal-kwota fuq dan id-distrett. Claudette Buttigieg li kontestat fuq it-12 distrett u kisbet 1638 vot jew 45% tal-kwota fuq dan id-distrett. U Eve Borg Bonello li kontestat fuq id-9 distrett u kisbet 1314 vot jew 37% tal-kwota fuq dan id-distrett. Wara dawn is-sitta Emma Portelli Bonnici li kontestat fuq l-10 distrett u kisbet 1128 vot jew 32% tal-kwota. Maria De Guara li kontestat fuq it-12 distrett u kisbet 985 vot jew 27% tal-kwota fuq dan id-distrett. Alessia Bsajla Zammit li kontestat fuq is-6 distrett u kisbet 1010 voti jew 26 tal-kwota fuq dan id-distrett. Graziella Tart Previ li kontestat fuq l-10 distrett u kisbet 639 vot jew 18% tal-kwota. Mary Muscat li kontestat fuq it-tielet distrett u kisbet 648 vot jew 17% tal-kwota fuq dan id-distrett. Francine Farrugia li kontestat fuq il-5 distrett u kisbet 600 vot jew 16% tal-kwota fuq dan id-distrett. Josephine Xwireb li kontestat fuq it-13 distrett u kisbet 576 vot jew 13% tal-kwota. Doris Borg li kontestat fuq it-tieni distrett u kisbet 248 vot jew 7% tal-kwota fuq dan id-distrett. U fl-aħħar Josiane Cardona Gant li kontestat fuq l-ewwel distrett u kisbet 62 vot jew 2% tal-kwota fuq dan id-distrett. Minnaħa l-oħra fisem il-Partit Laburista Rosien Kutajar li kontestat fuq is-6 distrett se tkun l-ewwel kandidata mara li tibbenefika minn dan il-mekkaniżmu u tista' tiġi eletta l-ewwel peress li kisbet 2919 vot jew 75% tal-kwota fuq is-6 distrett. L-akbar ammont ta' voti mill-kandidati nisa li ma rnexxilhomx jiġu eletti mill-aħħar ta' voti. Il-kandidati nisa fisem il-Partit Laburista li jistgħu jibbenefikaw mill-mekkaniżmu huma Alicia Buġeja Sajt li kontestat fuq it-tielet distrett u kisbet 55% tal-kwota fuq dan id-distrett. Rebecca Buttigieg li kontestat fuq id-9 distrett u kisbet 47% tal-kwota. Cressi Dagalja li kontestat fuq it-8 distrett u kisbet 43% tal-kwota
tal-kwota fuq dan id-distrett. Katja De Giovanni li kontestat fuq ir-raba distrett u kisbet 35% tal-kwota fuq dan id-distrett. Abigail Camilleri li kontestat fuq it-13 il-distrett u kisbet 33% tal-kwota u Romilda Baldacchino Zarb li kontestat fuq il-11 il-distrett u kisbet 29% tal-kwota fuq dan id-distrett.